Ashafonia the former Minchia Munami Mama Kwaba from Mumrani a man sign Ajatumu Emergency Ghana TV eso Abusu enemy bisasa Obra ye born sing Abrabono ejuma na ye se ye benya mfaso anase ye si ye mankofo enye sika e de agombotom na ye de ya bre ene ye maami bia asem odi to jode ba bedan maame bene wa renya asem ketwa onu de na ejuma wo ye ne se obebo besia obi hia sika e de aso ne sika so e de adidwa anase obi hia sika de aye obi hia dwetire a oyede ode ema no na maami abo obi besia nipa ni nchia aye wasan so kwa kobo besia obebi foforo e de aba be pi ni pei so wa mana so hwa eno so nipa ni nchia wasan kwa kwaje foforo asa de aba be pei so minim ne botae potinti a wode tu sana mo enti me pesa obeje bre ne ye twa ho sima ne akwakotie ne botae potinti a ma ne tu sana mo we na fe ye ba na adwenkyira wo no wode ato comment section ho no mo e de ama me ma ro mfi so be like na wa share na subscribe e de ama me yen konkotie emra sesia ma wo mu ni twa na yeten e ye den na san kwaji fie busia 5000 esa be che de ka wo mu omo se be ye betimi etu eska because yenye adwuma de ayentumi ntwa yenye adwuma de ayentumi ntwa 85,000 man twa mu bia ma wo se bia mu twa du bia 3000 ne ma wonya ratio me pa cha dai ana wo san kwaji 5000 be che mo mu nti mami wona ne fika na du 10,000 ana o frame bele bla 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 sika na me je wa de share market no ene say wa me 30,000 ye say ye be promotion ye ga be promotion enti no je bo sia from mami na me fa ko jimbra me ba metua usika ni na ma bosia sa na ya dwendwen sa pressure na team akoma de ye menya sam kecha kakra bi ekura mu bi ametimi adada bosia de ye adwuma nti ga bi wo ye mantem ho mu ina anim no ata na me fra ata se ata me sraw me sika bi akoka ba bi nipa na se me first kambla na onko jimbra me ana me je ga na 75 million dano mami valande we mami we ne mami achamwana o machamwana mi ntimi hu debio we di charge 5,000 aman wentua wakoje eye 2,500 aman wentua afei de o kwaje foforo e wo krom 30,000 etu sa kwaje se ne kan no man 7,000 twazwe ori koya dano kwa da wan befi kra wan befi 7,000 ne kan no wan befi fi se sika na onu ka kira me se me de me yire me na mtu ade hyeman no na sika na wotua na ade hye ho no oje asika bia ka bi ode bibia no obetua ama me enti mi ma me nya ne muji de because me no mi na ate se ni ya enuanom awi ko etifa ko wa mafie kura ade chie a ma me na mu chen se sika no kura sa wantua ne yie enti no mu dada no se on famla ne ma na foforo ode call ya de so mo ji o musika no mo ma o mo call e di 3 days am hu ma me fra awu ma ko ji obi sika de abro ba mi hu mpo akosi se da afi ma mi ko chima na do a machi a o ko wa machi 4 kra wonto o ko na du no ndu kwa no bai ana otua sa akani na awie na fide no to no je se o ko chima 11 o'clock am na wa be fie anumle 5 no wa dwala dwodo no na me suka dwale me ana am se biji wedie tua wedie biji wedie tua wedie se be ya manim na me de koje metimi etua kana ma me ho ato me ntino bi mpese me ye omu kai mpese omu so nya pepa etua ma me na ka me so metimi tua me ho ka omu di mi doje do afide ebro me so na me do omu call me hia mfi na obi do ka me hia na de ne ko police station wo ho court wo ho yes a police phone na aka but court ne da aka na nti ana na de omu call me hia obu call me hia e ko do me hia ho no ma omu ye omu kwa na makopa cho yesre ya pa cho da say ye de beba na ya sa akọ sa to the last day no mami we the 1,000 cedi say na buy 17,000 or the 1,000 say and a buy na etia bonkro na what's asem no de point menshi esuma kwa hin menshi de ye na aka ho esuma kwa ye wura hin fie de ye na aka esuma kwa hin okay na omo se min som na ti so bi na mi som na so man kwa hin okwa minim se du ya bo no da na bibi e fa honhom sem nti e ho no sika na honhom sem bi abamu ana ba cho de
Man a child of a one about Musa. I say, my call, my year be me petty over boy me at Giscam because Canania media. Be dry a bank for friend. Into 17,000 na a decent one who won't you a capre. Oh, now broke 5 months. 5 months. Sam blend. And a fade die chat to nobody 1,000 out of 17,000 by. So I say, and you see me in so many so. Near share more, ye did bron you are February ending. Okay. Into your bedroom, fear, I say, Mentamo. Minimum and Tina Bonessa. Say the minya or papa. Mitimidi my name is can mamon. Mosomonia sa, mammy. Kakra, a bessa. Etimisako G's Cafufro, I'm sad mao. Tisas Cafufro, first one mutuya manessa, second one a day. Where my man asa, mammy, your mamma asa, and my man at the shimai. No, my woman MGI, a man at the shimai. They say, Omojatia. Nipan me and Nuna, Omojatia. Nti so omo se o mama mi sika na mama we dey also on tia sika no e do 12,000 na sika na MGI no e se atwa 16 weeks wo tua 4 pe we ja tua eti ne krakra ne se mpacho eti ne krakra ne se anti mama be mama 12,000 na e rabra mama 15,000 hey mama ni ka mra wo Mami, what in the car? Me the neck. What in the car? The neck can Me, what did the car saying, Madame? Mrs. I can't on say we boaba because he can't. She can't make shiegu, mammy, where you was at this I can have blame. Minimity America, may best 60 years, cranny 20 million. Into Miss Ramon, Mamma, but I'm so much. Dear, yeah, can never bamsuni. To Amendika. Me wo one baby, and I mean me ba no na me ba raga me 2 years, and I'm no sooner me die. To me ba me nuanu me to run am to so minimum be afie. Ma me fear asa me den. Enti me wo one ma me ba na ho kire kakra wo. Te me na me boa ma me ne pa. Na bibi ka. Na boa no wo dem. Say me boa bibi kakra bank for ne ba na me boa no. If you are Sunday with Bayan, a young man with me, who more proper. Till Sunday will buy me rather than my face can make picture and womb. After I scan prayer, start to make church. Ain't me, wah, and I'm so make a gin, yam 70 million. And to make one of the cat 10 million, ban me 10 million, you turn a cat 60 million. Me were 1 million by stay. Womb on them, I make a Jessica. The womb was Aquaji for fraud. Na se wo mu kra dada no e wo ho na wo ye den wo mu kɔ wo kra no ma wo foforo enti misika no mbo no be 50 million me no yo ba press mama no because na ka no odi me bi wo ho dada e no kra de ma to egu mbo echi enti we so de wo ka e no kra de ma hye egu me nua ntan ye twem enti ba fa ama no oba sa press mama no ana ne bag ba ye oba kra me ni efi oba ma fiska na ama no me wo wan mami we e ba ese osre me we ska me man 15 million no fa kwa ya na se be fa ma wo mu kai ma fiska na ama into okoye na wo man of frame me phone so sa me mbra ni fie na oni me di ko ti me to wa na me senya hwe na me ko no ni me wura ni de to ni me wura ni dem na sister be ya ba se e ye no kre 50 million wo mu ya de akwajiska ne ya msebekeska eso oni ni mi enu na pe 5,000 no we no 50 no amesa no onu wo mu ji ama mami we de ka no di kocha no wo mu na jiska no onu no na di enimu menti ase o say 5,000 omo mami we ba no so wo pe na one farm no na mami e frɛ no ba nfie se we na omo nyina alone no omo kwanyina we na edi animu enti wo said se over 5,000 ne ma no ne ya omo sabeka because omo di kotua no maje kofro what you say menti ase kwa yanko me fa 5,000 enti sana me ko ra ni dem o kai why na ni ko ra ni dem we me sorry I free ni dem a me buy an be ra ho be 50 million na me kwada ma 5,000 Ghana cedis
enti wo mu koye no enumre no ena maame sa ba se wo mu koye ska no wo mu nsanka in fact me yemi shimi yi eye long me dan me tua nti me bisa ne says can send abey wo mu mam 3 days 3 days ne dimi de buy 1 month ne akire na ye se me ska no so wo gina ye se wutua se me bo mbesia em di tua loan nti e ba ne se tamas kan be ka me nsa no chese ma agege musia atua Ojije bosia de hin biem na sa de atua de. Musia se bi kotua na wotu manyo. Na se omo ka kire wo se wo de 5000 mo ma da na omo de bebre wo. As ama. Na de ne se Ghana ye ya. No. Also 5,000 ye loan also akwaje. Ma akwaje. Ah wo se wotu kotua wo. Nti sense na wotu so me ba wo ho be bi so obesi am de kotua. Fi se ma fa nkwa loan for baba me so. Nti loan mo je am de ye dem pa ma cho. Ye di share adwuma. Adwuma ben na wo ya wo ji sa loan. Me de na me chinchina. Nchina ho. Na mo ji loans akese sa no. Ada wo che the curtains mo ana. Ah me che me fa da ka na me che anam de kodwa. Nti e ba sa no na che se sika no e free me nsem. Nti me tue dru baby na ye din me ntumi ntua. 5,000 no. Me ji 7,000 ya kan say. 7,000. Aha. And I 5 ma wo mu. And eno ama. Enti se tu nu de nka de be e adwuma ma nka fa so aba so. Sabe adwuma ne de ye kodru ba bi de ka me anam de 1,000. Enti me ba ya no so me ntumi ntra wo manyipa no. Te se me yi mo no so de tu ba bi e da. Na ka 6,000 nam de adwuma. Enu so na 50 kodi ba bi. How long ne kodi wo mo ho? Di wa ba 1 month some BCB. Na sika na mutua ne sen se sa musika mutua na wotwe na wotwe. Ah na wotwe bia wuti. Nti se boso me pe ne kodi wo mo ho dia se nke ni se broker pi se de wo kan no ana. Ana wuti 50,000 na. 5,000 na. Week bia wutia ya kan say 4 asakra bro. I'm say 4.1 na 4.5. Intimate almost 5 million week. Nti wuti free 5 ni kwa say 2,000 boso me. Asa bi badaso. Bi badaso. Enti tama me saka iska me dibi tutu ade kai no. E ko na enum na afie de me so anwo kire na ba. Enti e wo mana me nue ka che me se maame no. Otumi ma bosia. Enti no kura nya me so me ne no ko no. Ti ya kwa no ase ai. O bi obo bosia. Na me se no. Sabre no watua 5,000 ama. Watua ma me so ba kwa. Enti ono no okwaji 40 million eno ade ba ye. Nti 40 million no ade ba ye no. Me dey 40 awraba de me refi. Nti 40 million no week bitua ensi hu 3 million. Eman 40 million wo me ho. Utua hu nsi hu. Sasai 3 million. Answer was charging 4,000. Ai. Dabi o me ba o me ma je 4,000. 4,000 no. Ebi ana wotwe bi ese se wutua sen wo 4,000 ni mu ansa na wabeka interest no. Na wotwe bi ana wutua sen. Bitua 3 million man. Ese ne na ese 4,000 ana wutua na. Dabi 4 no obeji. Eno no na ama sa ade na ebedi ye ni. 84,000 ne de na obeba betua. Na wo mbusumi bi ana na wotwe bi. Na wotwe bi obetua 300. Na bank for ko ma busu omo de sa interest ne ese hu ma me. Wo yesa. Ndo nyame na biye. Mo kwa wotua se wotua ba ko pese. Me tua ba ko bele. Wotua ba ko pese. Anya me no kure se. Wotua ba ko pese. O ya ko fo wa kuro no so. Sa, why na obeti afre no? Flow bi e. Nipa wudi mo no frɛ dɛ. Ya kwa busu ye bi. Ni ba. Sister. Me ba tobo. Me say 4,000 na who interest ne 300 cedis a week. Yi efie bosia. Me kwa won ma baboka. Me se ma me fo mo tua me ka sesi akode se me kofa be 7,000 be kan won sra betimi akla me ho kina. Me question no nya enyi. Me say ai. Adenti na 4,000 oje won interest 300. Anya me na me ji o. Ena no no obi na de ma me. Sa sika no so me gin the time a bia me koji sika. 1 week pe bi. Na me na de act so akọ. Wa de adwuma na so. Me tuntone wa bebre. Den na. First na me de some margarine sugar mo anwa e de free. Enti say na mo ye wo mu dwa wo do mo. 4,000 no. Month bia interest. Week bia. Enti say with 300 interest for 1,200. 1,200 a month. Na ansa na wa betua 4,000. Aha. Eni dia fe wo dia so bebra. Easy.
etino omutua ba maami ekwa da menye hwese otwe bi wo otua ba akopɛ eti meme ba akopɛ sei otua ba akopɛ otua ba akopɛ sei na am sisi aya me ni bra no bi sɛ bi pa hwese na meje ye no because je master ana me tini sika ina de command papo eti 4000 wutua sei me kra sa chaka kanti bi ra kra fi enti onu na kai wo so utua ba akopɛ utua sei I'm see 2 months grandson. Hey! Ye 2 months. Utia ba ko ngotwe. Ma me jeje dem na esa wo ma ne bre. Ha, ko nya de wa wo de wa. Ya wo be ka say interest no e free animu de ko no. Wo de chaye. Enti we no obebu ya. Ba wo tia bi. Obetua bi. Ya bote. Obebu de aka kire na ye ntumi twa. Odu so ye sika no so na. Enti utua 300 interest no 4000 utua dodo was saying. Me first say tua be 2 months. 2 months. Mame, ya me eni mu na ugina yo. O musa de na ya father ti ko bia. Aha your braso. But say nyame wo ba bia. No correct. Ye tua 8. Tua ba ko 8. Ye ka cho ta ma na on. Eti brebe no. Ya me enkopa ni pakora ni chekora. Wa anya ye hu ni pakora up now. Eti be oh mama sesa dia na emu odin hu. Mame, otua ba ko pese. Otua ba ko pese. Ana want to mentia. Ana me ko dey asset me ko tua 6000 say. Wu ko funya wudi wo mu a wo no so no. Ni adi. Ka 4000 no. Ebia 1 month. Yes, it be at 6,600 and something. And the interest in nyina na wu. No ye government bank loan. Na social pa say me 4,000. Me try interest 300 a week. No utia ba ko ngotwe. Aduma be na me ya. Otia ba ko pese. Me tia ba ko kra. Na onzo aka sa akira wo no ti meji sika. Ka wo kire de obede. Wo kire na ba. Because bank for no wo bad e be jow na sister inte esa wo do it now inte me bo bank busie na mo gide ya adwuma nyina no eti wan timi am stabilize wo say me the bank busie ya adwuma du mpempenso bi a afei de e kan me so na wo je ha pressure ku ma berebe e sa de no awo bisa wo ma wo be kan no kra me betre kro no so me ba me am kitan personal money me kitan ska kra me kitan by 500 million ana ye de me Jesus kan ma kwafo e be Jesus ska me hunto me da so tka bia ma na hye me so tka bia ma na hye me nim da me na wo ni pa na me nim no me nim da me ma bra bom adai be bia mo kwa mu ke sa me na me bra adai fa de me over esi awraka abu chase me kan na sense wo me scan fa here adai me Radinya kopon me ka ya o ka me hu boda o say me hu boda de ka say na ko to ji 300 million su ka ni to me Eric attention anybody ba wate jo ba cho mama me ba tobo eti ususu say mami wadi usika na fa baby ana stop me jene because send us can see buyer sika never told me say shit say ya di jatum me nem ko chasa me hu dia me dis kan kra ye me hu so pese wu chi me sa bibia me so bia ya meka me wo fufu na me wo sikokro ni bomba ho na atama me ade dia na sie dia na me ba o sa say wo tiri mo no e ka say na wo de mami me le se kan kra me nim dia meye ye kan me ka sama no ansi okay sai ayi we sika na oje mai ade she mai wo je wo 15 million wo de ne ka ni nyina echi ani ne di tie sika no o man 15 million of 30 million pressure bekun mami so go ye wo ye 20 million 20 million no o te ye can say processing fee 3 million 3 million na say scatter my for two positive 3 million I wrap down me bam me try ko shi madam no 1 million sister 17 million je na una ko cheche waka una ko cheche waka ah mama additional for je 3 million na say na wuti ye sister say na wuti ye how much 100 series ya butre woman 15 million bibili kura be ye de wo wi ase 17 million enne be kura me
with the 17 million, 64 million. Sabe boa sister wanka. 17 million. Hey, first one woman say. Adishima ba ko pa na maji ama o. Na woman say, adishima mienu. We ya kaya was here comment sha himfie. Asade ha ba. Ese na suma kwa ina himfie. Sister, ye kwa wo mama yankasa mo ayade ya mi nhira mo. Yankasa o. Ode na asam koye ye de ye kasa ye semi yankasa sika. Adishima hona mama ya mbonkru, mi man kasa bebre se de tie kwa na muska se. Mo so mo nja mo bia mbonkru. Asem wo de ne ka no se ane. Ana mo ma ye transi. Mama ya mbonkru. 50 million for 30. 20 million, 17 million over cram to manage. Work as a processing fee 3 million. And you have for my operas with the chair 64 million. Ye no sabaji we my ya. As Abaya Sababa to your Swasadi Abai. Oh, no, me person me who figure. What can I say? Me didn't say. Say a figure. Me say I no kaweno dia ye tua we ye tua yo de abai ke ye tua we say ye tua 8 anu so minim dia ba tua ye tua we na ke scam dia man ye 15 million 15,500 you could explain tire how many times would they tell you can sika no ya can say 60 million 6,000 ka metua e dia manu na say sika no Osabeji we no asan wa kwa randa ka che ma ne ska no de ye tie ni a che sa ahye o me ba wo 60 years ya ka na ma choro bu ha no ti de na ahye de na ade ne ye tua 60 110 na sa kwa 120 million de ye ade ne ye tua 60 ne tu tua 8 akate me ba enti me ba o esika ni na ye say na wo 110 11,000 and I will hear what you are saying. Say, I can meet you we no viam na ma 50 million. What you are the we are. We no see a 8 na adeshima no kire wo mu de aka. Adeshima no de no way. Adeshima ni aka 8. Na MGI no so di. No ya anti amade. Sa 900 we belele de me hu nye do. Pebi hye mamie. Eno na 950. Nti me beto aduane wo ne ba ho 50 cedis. Na no aka 9 million. Ti we di aka no no na ke sagum dia ma me ya no nya se be baketu ata aduane a wa beto adwa we ntu akola aketu a 70 years ka se wo ma me de me kante me de ete enu na me ntia se atobo sia wo ya wo se ma me de kante me de ete me ba se skani na ahihye enti me ba o sa 310 we ni de yin e ba cho MGI de tua na ya woda no enu wo tua sei wo tua 4 weeks pe na wo tua so e be tua 16 weeks nti aka say no aka say eti we na se ka 10 weeks aka 10 weeks what you have 4 weeks again I know what you want me just musinga mutu ya say 16 weeks nti so far ma me say so ma me say MGI kro no ai ma me nkyira mu MGI no man say ma me nkyira wo no so nkyira wo chire mi kyire die akaya kwaji de yakoye na me ne ma me fo edi kwa kwaji program kakra de me ho me correct enti me yakoye no amaye no no de ye enti sister ba sika brand ya me so sa ma confused sa ti de nya confused sister de man 10 million so on farmer me so me sa ne da enti me wo ho awie bi na aka 4 days sa 3 days mo master atua no from some when am sim dem no as me share no commercial bank amaga commercial bank mechi no ko baby am sa wo be fie no se de bi eya me no me no komantibra ana me si ma na ko chess ad na wi abo enti me time am ko share no fia instant estate kwa so ba ana onya opa baby tram so pa baby try ana no be yi amande se MG ano anko o man bi so o de kwa ya ade bi na anyeye na o ye na amboa no enti sika no aka mu 40 million enti o pese o de ma me hye madino we ni mi tie wie na me ji akaya ne dai God have mercy upon us enti ye kasa na me ne guso am ne kasa no ana ono no meba se uchire mu kura no a de wo kai against the onuka e ho na asem ni gina sese me MGI under 20 million no de ba me na metia MGI no 2000 or mami 40 no or 41 farmer me o man 20 million say na wo ya wo churo de ode ma wo churo to yin me churo to yin de me churo to any problem no me churo to yin de me churo to yin
me bank to 16 years or no credit 20 million matam ni na mama me we me kira say wo chiro ya wadi o wo chiro to sika ana kana wutia na wai I don't want peace. I want problems always. Me say MGI 20 million. Yes, MGI no wa chiro 2480. Yes sir. O se kai wo ho no ka no no. O se ne say me need 2000 ayi because 20 million or the man 20 minti o ka tell me say Dissolve. Or the 20 ne be come ho. One fan ka ho. One fan ka ho no so me metia na. Intia. Enye obetia o. Se kana ode me no. Me jibi siama no ati bi ama me. Ani ete kana kan brusa. Me jibium. Na woni bi o ka me ne mo ko musi mun jibium. Ti ase. Se mun jibium. Na mo ye ntia ka ne wie. Ye tia ka ne wie a. Na ye jai me me jai lo neji. Nti mo ko jibia na mate kakra ma me. Ana ye ntia wie ye o. Omu afie duwa ya woda duwa me kwa minisko abana du me kwa minisko afiara kwa minisko me ba asama ati ase bo to format for na me hunu da kurukure ni wa minti ama 3 weeks dey ba na mo kira ba wo mo kire ma de kira minti ase o say first no say me come me kwa so my confused na beka is it a problem my confused Mr. Utwa ade no na unim se eyi ni ho say no problem ni nyina ne say e ma wo ye problem yeah sa wo kwaje bibi sa wo ni ma de kura ma wo banchuro mo date no ni asem no Debbie me nka se beg ma submission ma me asem no ye nti me nti me ho ase say won say de ma ne nkai nyina kana say ade a onya ba bi chochoro ya ke bi anka kan nke nu se de ye kan no enti se ka ni nyina ye say 100 and say 11,000 ni nyina na wo ji we see 8 million ma me ma 1 million sa ni o me ni na hye me lady me ntoma wo de me baby say wo so nu ma wa ka ji obi ntoma wo kwoto na 1 pound wo de bra me back to 21 years e ma akwala ni to ntoma no onu cross wo nto sister bi no ye ya ma 20 ko di 3 days wo nsema na akwala na ubetua wo ka enso wo de akwala ni nam se onu wo aka se we japa yan kaka na sem no MGI no ubetua say na ade ma no 20 million no offer nsi won si 20 million wo na me tua no enti wo de nsi wo ji tum sa amanya ko de me ka say me do ria ka ma me jiji dem na on hwe na nim no ne nka say me ka me tese amede tese sika wo na ko jiji sika me twa be 78 million wa bo 78 million 20 million enti pogu ma me hwe me de e ka ode me no e ka ode me na ma chwo no 12,000 me just ka kire no ka ode me na ma chwo no abro wan ya abro wan ya nsi hu ka ho na ma na 12 na I say bank loan de nsi hu ka ho nti kakan ne ye say on say asa 20%. Adishima for 20%. Nti any interest no. You say or part say interest in kan one. En kaka say. Roughly about 10,000. O de kala interest ni ya 1,000 Ghana cedis. 2,000. Nti kan de o kan kire no no onye no enti no say 20% kura about 10,000. Mama also de ka 10,000 we ndey 10,000 17 million the 64 million 30 million na she ibisa ashe be magic amount what you be etua meka ana wo de aka ka ofie dise wo betua na o check ka jam say ashe am hu de way asema wo me dey ka confuse skara wan ji bi an ofie me ji dey na confuse ti skara na butino sai na wo je ma na wo ti bi tua wo ka me kwa ya na to onu ade na no wa ti di ope 5,000 na me fan say we dey me fan say 5,000 o ti e de tua na ka ti 5,000 no interest na aba ma na be 12,000 5,000 nya ba ko enya ba 5,000 yes say mama ne 5,000 be mi no se mi nsa ti sa pa na adishima asa yesen me wa mama asa sika asa mi anje asa mawo me ba ma asa sika ami anje asa mawo ewura jai ami anje asa na o ma wase atu guarantee man no eh o ba me o ditro atu aja o tuawie wo tua una utua ano ne ka ho ana no ka ho ni no ka ho na maboni na to fa ni na ka ho sana wo di ya comment ya yin fie se wo kokuya na mpanifo ne ji ye
atwa ye no me sika we ni twa wi me ntra fo me da de obaby aye nyame ni me dance fo de obaby aye me so na ye oh na ko me ni me odi akomeji an fa de kwantoa ne mpedifo ni twi ne se ya mbra mo mu fra na me ni man to akwa na me ni man to akwa da mpedifo ni kwanto ya dance for me mpedifo ayi fie me kuta na me mesra ko fa so me na wadama kwa ayi fie we de me ntoto jogu fam yewura ahimfie mesra wo suban kwa ayi fie wa fa yanko ho se ukoku ye na me kokuma ka me ni man to akwa me ba enti ba me waso wo de ne ka 12,000 dwene ho me ba me kokuna ka me ni man to akwa sister me jitum metia obetua me jitum da ben se se no miniska enti se me so ayi kaka de nka ye nyina mu nya yi but nka at least wo de ye bibi kakra to bibi kakra de na ye ne kai se musika bi amaje nyame bo next month ano so ye bosia ano bosia yo enti next month ye bawie ye wie a me ma brand 10 million because o me yakase na me ma onu na chi 10 million wi me first can nhyɛ se wo fie biem because se wo mu ka wo menhyɛ ne ye prince na ka oya no artist can afa ye de ko menhyɛ ka we nyina nsi ame kase sumankwa ina yefie oi ma menhyɛ na o kan no sumankwa ina na o kan sika no mia na me di manim sa akɔgye etimi no mo ka se meji de mamo na mo tete a yetua na eje fofora esa na ma 1000 owia no wa face can no wa dia chef na me ni mu ni na ya kwakoda ase enti kamia me kiska ma na wo de comment hia ho a sa wo nyis o ma miska eti elo na wo sa aje ma ma sa de abetia na ma me sa de wo so wo kan wo bi e amu so mu nya adwuma omu let's come to abi na se we na na wo no na wo sa aje lo de wo na ma sa de abetia wo kai diskar be no mo tia me wo de ka se mpacho 150 enti ya ka che ne 15,000 ya ka che se e de adwuma na we mpacho me to ahwede mpacho ya ka che ne se mo krata na e de ato so no mo ka e na ma me ama ye hwan wo ka da so no rabna Facebook for ni aso enti ya ka che ne se na ndi be mu maye na mu me ya fa ye enkwaje enti ya no wo sika wo ka da busu no me ye ho na wo di bechi since na yanka se fa ye wo baby aji a ni ama obi aji a enti be 2 weeks ni ne ka se ye di bi aji a ni ati bi am no so yi enti ye nim ka so de aba eti muko na nasuma nkwa ene wo no muko oba matua sei eno ne ya ka so no okoji loan maye into obo asinka me mo 50 million into ba fa 30 enti jiwe enti fa de oji maye no oti o 550 me wo no de 17 million brem say na me 17 million me kanya me hata so me kanya ina ya ma ne wo ya kaka house 17 million me just stay for me 17 million so ji sika no mo no enti na ye because ye bia no medoka no mati bia ma nti ade adwuma nam de ba metimi ase sika no kura meka yense ono ati na ade evangelist de ko wo ti ase de me mpesa me kasa frafra mu nti wo de onka de oka no enti mame 15,000 me se mo ko mo de asem no ko ye raspan kwa yin wo ba ye no matua sei yakoba ande me yakoba na okoji ska no ho na de akotua wan vie ho ono okoji anu wate wo so mate sei enti ye uchia mate sei uchia enti me ti wona se te say nko ono akoji 50 million no afa be 30 no mama 20 processing fee enti de be kan na just wo say chia 5,000 no any interest ni na just ana ne ho chire chia 5,000 na say try no bi asoma mo awo na be ho so ma me enye ye nko odi bia ye obi so ma ade no nso se wo beba wo hoya rubber rabbit ono the deposit ka yanka o de tie that case sa ma mi we no case we no ene ma ono so mo de ne ka ni ka ho asem na mo de me ka no mitimi ntua me loan no ana mi ko hu ma mi fo mi mo mi ansa ni nyina ma me ka no kwache na ma charge mo mi ansa nyina wasem mo ka nya bia ni we ko buku mu pekire se ono ko jisika na bra mo no wo mo de mo ka o mo de wo ka wo ti ase o mo ntua still no ko ji bia be pi wo mo so ana mo so dada no wate ka no
Nasanya na kaonyere. Aha, enti no enti wo ku wa mo. Me kira say wo dey fa to nche. Wo ku wa mo. Sam so me nipa mo yagina mo. Oge ma, ehia wa re, wo mu kira wa dwen. Ma me na wo ma wo kira wa dwen ya adwuma tie. Na sa dwen ya adwuma. O pe bia so mo dia ya ade adidi. Enti kwa bia so wa hwe ya. That big. Oh, me see anaju 2 o'clock. Big. Ya mpuma echi ba. Chesa de obeya wo no sika no wonje kra nkwaje. Evangelist, what the We discuss problem so somebody discuss. Ya bu da mo nyadi yo. Eja. Misa o me nsa ni nyina asem. Maame no ma lo no. Me pacho. O kunu. Dia kosu nyina wani. Okay. Shene ma wonti asa. Unni anasa say. Men kan kire no. That's right. Pacho also what the car 150 million. Bela men O kunu. Ade adwuma na ade ahwede. Na hwede yesen ya. The mama jai men can say yesen ya. Wo bro bosia de to ahwede. Bosia 150 million. No nton ahwede. Maame. Not all day. No wo fufuo no am. Maame pacha me ba. Na fufuo ya de 150 million na no akura se fufuo. Maame. Ja interest is Maame me pacha. Interest na ma be 150 million. Dabi o. Tie me wie ma be kan se mo de maame wo kunu. De ko so kunu nim. O ko jiska na maame jiska na tie ni nyina o kan kire no. Na yema. Maame pese bisa o say interest ben na wo mu a all the time bia no omode o kai ma ya wo san bro be guso. O interest ne say. Me intro mo ni say. Omo nsam kan say me nya adwuma e da atua. Bacho eno de me ba o. Me say what the say uni me ba evangelist me ba. Yeah, wo he ho. Facebook was saying you confused. Mama nko abonten. O da mama reze bi o mama te wa. Come daddy o me mama asiso. Me mama I'm confused no my son me na my confused. Me kwa na my confused straight. Na am tedi nti me o mo yina na hunu ba bia problem ni na wo. Okay. Ana mbisa mama said your man loan no say. The interest owo loan no de mama omumu no. Ene say nti a wama obi wakogi loan e de ama obi ontimi nti anwie. Interest be na wo mpa wo se me sa akogye foforo asa de omo na no de me wo interest se second one de ombetimi atu e no so omo antumi asa akọ third one nti wo kwa infie kura sa ba esa tibi mo mo nti wo awo ma do kogye loan e be omo no wo interest ne sa na loan na why no say business bi me pa chom pese mu no interest bi awo win interest na say hu omobo sebe ya ometimi keke me ba say o scan so say because me fa hwento so ma hu omobo me fa hwento so ma wo mami any I put it to you say loan no your business me nya wi o your business tie de ko so nyina no your business on so mo kan na matedi your business away nti na ma okunu hunu no because eno ho na wunya we income kakra if yeah but o tie pa loan na mo kan nyina yenim enti se wo koje e de mo no mu tia interest no what percentage ansa na omo no enti e ka na wo so agu omo e ka na o ka so wo de wo bank na metu ka jo so oboa e ska wo mo ho nyina ye wo ya kan say on faso de but bank na wo gina so say bank adenti na o ma onu omo nyina nko bank oni ma ko hoda munim bank bru ano munim ba bia munim enianu akoye nim bank munim bank abijilo naima adeshimani asa no unimo naima asem ni nyina ne say e kan me say obe conclude me share that day ade ne wo no me be say me rese mo abonten no nso mo hu ne sen me pe man ni titiru man na mo di dwa no amoje bosia no mo de mo ma kire mo adwen e ma me hwa ade 032208358188283 032208358188283 waje ma bosia yi bi ese bi de fie bosia bi de asane ade no wo so case hu no say kire wadwe na me we ay Absa na asa okay all right hello Aba Moria ho mami 032208358188283 hello me don't fool my brain wa pa
Hello. Hello. Good afternoon. Why you boss here be paying? Benji be that part. Name the air force. Share more. To say. And the president of Okam. After you know, dear, una de nimuno. Omuya on first also. Since I cannot, omuya ni the software can and first one. Nti amunhwa na amunka asami wa wo di animu no na wo nya sika no no kra nti maame no no di anim na oje na ocheche ma maame fo mienu no saa eni nia ene no mfa so nti de sofo kan mo mfa ma adwen ko me menji bi da me so nji bi da bat ya ina yeso ya ofia ya tede ekoso me bi mo mi fi obi di o ma anim saa sede ya eya ka bebre no no mo kunta kwa nduabo ne atum be mu a me nkase maame na oda anim no. Hello. 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 Papa, what you busi ebi da? Mese me oba bia nyi wa wonim susu yi mu obechire mu ama ya te ase. Hello. Hello. Okay. 032 Ade ahumana ade enye adwuma. Hello. 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 Me na foodie baby afefi. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho. Hello, me pacho me magibida. Pacho che mo eto sai. Good afternoon. Me pacho. Magibida. Na de tiene se ojima o ma wo udi eni na agia oji 100 million na interest ni ye bank for interest ni 20 million na obetu amomo na osusu ka ho susu na ka ho no se nipa na odi wani mu charge tuni ma no eni na profit the profit no sha odi aka ho ho na mo mu tika na yakase no aha sanity Susuma. Family has been your baba kwa kanwa. Hello? Hello? Eti mami. Say no. Mummy ensa nyina mo ye victim. Ono anu minim ne ha no. Na minim ne ha mumie no nso. Enti wose e ka modi ni. Da be na sika na ba. Jo sika na die. Ya mebwa next month me am say amadwuma na ono a oni otumefo ono kura na o hye me kura sa me ye na be yi oni me de ekọ oni me be kasa akra ye mo won sa ade chin o de me ba ade da no obese unkran na ade chin ya na o de o so unkran se no se me say adwuma no se amadwuma no asa me pese me chai no ono kura ma mvim se me nje be yi kakra be se ne wo tufo no nje se o de kana chew well me kaso amfa nche me by onim sa de ekọ me onim se so benedam do wa me safa me mesi kakra enti wo se buso me ba kontemu di sika ne beba menya buso me 1 month time no me ba ne na ya wo mu bla me chop money kakra e bi akoso be 1000 me de be ma no de eji 3 months time ye be ye wia me di 20 million baba 3 months bi amama 20 million de eska no ma ho de de metumi aya no me ni bibia aka bi loan officer de omo kan de sofo aka no sika no omo aka se de na se minimum 1 cedi kura so omo anu omo jibi minimum 1 cedi kura so loan and interest na no omo tua interest nya me dia okay processing fee bank for energy ti se me jiska ma na one processing fee which is minyi sabaya on betimi atua me sika na ma me nti na ma eti na ya me jima omo se o se next month or the 1000 beba oguso e broker ni bi wo ba bi foforo wo je loan no foforo wo je a obeti mu 2000 dia ba 3 months bia wo se ne sei me no omo kan se a kire me fia nka ma ha ni ga kire ka o kara bai mami we kura ka se ne ba be send this ka bi omo ho no boso me ne kura nso test mami sa word ne me mpe boso me kura nso na ne ba na send
Bishani mama boso me na fiama. Nti mu se mu ma ne ma wo. Fiama. This bank for jina no mo kasa ya wo ese na ya wo. Metu ya lo chinu fie metu ya lo. Say bank ne dey kakasa obebie bi wunya container bi anaka obie bi because so dey osima loans ne dey ni malon me kwa ya de anya me o ma di ma brabo ma o ma ko ti wo so musa wo so ma me di musa so nkasa di o wa no je o wa obeti na kan ti ewia se tam so de beba okay nti mame boso me ne so a 4000 ne bra ha ne mfre no magin sika na danse emrem utua sika bi atwro ba bi kwa wo sa kwaje bosia foforo next month so next month na ai na dia ye tua no na ne ba ne twatwiri nti ye hu Uni ma dia nkwaje bosia wati. Mame 15,000. O ya ne say? Mpacho next month mo so me de baba. Say 3 months bia me na eje. Nti nyambo 10 million. Me so me de baba 3 months bia. Me so me de 20 baba. 3 months bia de 40 baba. Eza busa ne mo nyanya aje ho. Ye hwe ni mo say obi fufu so de mbaba. Nka me mpebie mo. Ni sika ni nti. Fi so ma hu no wundi di. Okay, mame meba. Enti de ono so aka no so ne say. Osom. Okay. Eti na kan pese wo sisu se mame wo ebe fu ana. Onye be fu na sister. Ana susu bi osika no. Obi abeji sika no no de ba sika no. Sika ewuni fa na e na wo de me fry ma mi we na ji sika no. Na fu wo be kan kwa na gu mi so sika. Ama me wo di sika na for baby ana. Ni baby a o mo baby an ka me ma. I don't want this. I want problems always. It is a happen ho am ko baby fufuro. Ba anya kum. Salas ma na snap on bag ba hwe enye ehun nya say sa word ni ba wo wa. Say be ba da no say be bo obi dua sa word ni kra me pese be si ma no. Enti ya wo na ma me de kasa asem. Enokwe batie. Say ma me mo no mo nsa shaboa mo nsa da aboa da nchem ne hena no. Enti mprema ne nkawo mesrewo. Da mo nsa kra le twe bo yakoko me ba tobo. Da saboa eka no mode no bi se base wodi ani adin bi ano wa me kahwe no koye obi bi a wo bewu aja ma hokwa enti yenka ne boko na tse de wo se wasomo no yenye ne saa but enyi busian mu so bebre why se utu area ma ma no pekaka enne 2000 ko betim de bibi why na emwa na yenkwa yanim abusian ma me na wasesa oje bre ne kokko share video ne ko tie mu nsem eba ye na asem de asem ma ye kofi wusu who does that? How can you tell me this? So what bo bibisia nipa ni nyantu ayo wasa akwaje loan foforo e wo baabi asa da ba be pin nipa ne so e den poti den no hu ya enu ntama ne tu sa na mo na e den ne kan oye sure say bibia ye okay de because obi eni ho no obi de obedi sanse mu say even bank for kra no mo de sika fie o mo kra mo nye sa de no wo be bobesia e wo ho no na se ni tua ne kra no enye papa enye ade a wo sa wo kwa kwaje foforo mesa de ama wo na se wutumi tua se time na mo de share wo no e pa ho na ye den a wo bra muni ana wo tua kra na e be den se o mesa de e de foforo san apia wo so enti ba se ma me ana mo ye otu ye no mentina se ma ye kofi wusu me hu ne a wo pa akira nkasa how nenti say ya obi na ye wo kra nti unye ne bi beka se ne enye na ni sonso eye na ne a obekom no no an sika nti na otu sa na mo nti na ase bibia afa na ho even evangelist ampa ase the way obi se bisa ne questions no tumu se onti bibia se eye asemo eye asem adwuma ye ya bra ye boy si ye boss ye benya afa so si ye boss ye onti nkofo bia se unhu ne ankofo epe e wa bra boy ni abusua Amen for one see her. Na for adwenche the fat comment section ho na no de hu hia me pa. Fat comment section ho no mo. E ma me. Na fe mesra so be like na wa share na wa subscribe e de ama medium giso ene na akosia adepa ha so that's why emergency Ghana TV. That's na e be san so de hye mu. E wa ha bi makrawa na madawase.